like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. Hemmenize salam dostlar, qo'ymadan canınız sağmı. Şunki nämede testlerin turnirine, Praki turnirine hoş geldiniz, sefa etirdiniz. Tak. Kimler geldi? Tak, aleykümselam yiğitler, izler, aleykümselam. Zadyashka Badır efirde, Zadyashka 3 minuttur, 3 minut. Tak, neme salam beripsizler, köp sağ olun. Aleykümselam. Kakacan, nemen efiri şu bilen bağımı deyiptirler. Nemenin efiri bu Praki oyunları. SNG'nin arasındaki, şu SNG regionunun içindeki Praki turnirler ve bilişiniz yal ikinci komanda görünüyor değil mi? Tak, one sec, sesimiz adım normal. İkinci komanda yine DTS'ler. DTS Türkmen öz yiğitlerimiz. Hem emülatördir bunların. Şöyle görenleriniz hem emülatör. Tak. Aleykümselam. Öz dost olanlarımıza поддержка bereli. Поддержка. Tak. Hani göreli. Kimler var, kimler yok. Tak, DTS'ler. Durun ben size lütfü zaten alayım da aşılın. Где-то такое. Mana. Orusça alıp var dediler. Orusинче alıp var dediler. Tak, save image as DTS Praki. Oldu, sahranit ettik. Okey. Hazır qaysi komandalar oyunu, nämet diyeler, şonu görkezecek sizlere. Tak. Image. Okay. Desktop. Okay. Tak. Transform. Fit the screen. Mana. Görüşünüz yalı DTS'ler oynuyor. Old Team, Light Team, Unit Crew, Invictus, Fly, Golden X, Triple S, Red Bull, Team Extra Quality, Alpha Titans, Team Devil Wars, New Time, Bastion, Anti-Cheater, Tøh, Bene Sports. Okay. Tak, şular oynayanlar görüşünüz yalı. Nigitler, kızlar. Bir gerek olsa görmek isteseniz, zahitseniz tak paylaşıp bilen. Okay?
Efirçigimizden başladı. Like basın, ağza bolun, dostlarınız bilen paylaşın, elinize, zadınıza kofe jağış alıştırın. Oyunumuza hazır başlandır. Oyunumuz başlaya. Tak. New time dedim şu natı. Tak new time hava. Yenot crew diye. Yenot crew Devil Wars. Okay. Anti cheater Bastion 15. komanda Bastion diye. Ban diyen hemen. Anti cheater. Tam. Oldu mu? Girdiler mi? Tak solniklar girmektir. Loba edip girmeli. Kakacan taşlayıp bu loba girip bileniz ok. Bu loba önünden registrasiya etmeli. Komandanız bolmalı. Praki yazık dura videonun aşağında. Dam nem dip tu praktiski игры от команды DTS diye. DTS. Like. Tak. Like. Share. Plus. Subscribe. Tak. Bir minut. Siz yazılan yiğitler chatta öz Türkmen dofalarımıza golda bereyling. Ne dediniz? Öz Türkmenlerimize golda bereli. Bam. Go mu Serdar? Düşnüklü diye. Düşnüklü. Go. Huda şükür. Sizler ne? Canınız sağ mı? Like, share, subscribe. Bam. Oyunumuz birazdan başlar. 5 minut задерживаемся diye. 5 minut geçip pariyat sağlar gelmeli olanlar gıydılar var diye. Böyle. No problema. Dos adios. Lobby bolıyor mu? Lobby bolyor. Ne için bolmasın? Ay dağa aklım ne sen orasın çağırıp ne diyen onu lobby bolıyor mu deyip. Türkmençeler yazıp biliyor ha? Orasın çağırıp ben orasça yazdı. Dostlarımızın paylaşın. Böyle mi? Dostlarımızın paylaşın. Göreli. Türkmenler nemeler etti bu oyunlarda. Tak. Chat. 2 minuttan başlar. 2 minut. Aleykümselam. Bahtiyaraka qovmaya dalan canınız sağ mı? İmo'dan paylaşın. İmo. Da kimler geliptir? DTS'ler doluptur. Lightx'ler doluptur. Okay. Yenot Crew dolu. Invictus 1 yok. Fly dolu. RB Axe diye. Axe'lar kim bu? Axe. Neçinci komanda sen? Axe. Tak. 8. komanda Golden Axe diye. Full. Triple S 1 yok. Red Bull dolu. Extra Quality 1 yok. Atı ne mi? Atı. Alpha Titans. Oy böyle. Уже начали. Aleykümselam. Bilen kim bir halağınız okmaya prakizatlar yönü öz Türkmenlerimize golda bermek için yiğitler izler paylaşın. Öz Türkmenlerimize belli bir yerlerde çıkmaları için, belli bir yerlerde tanılmaları için, zat için birinci oyunumuz Erangil'dir ve başladı oyunumuz. Okay? Vay. Aleykümselam Niki. Aleykümselam. Like attım, ana oldum diye.
Cız, yukarı çıkalı. Tak 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 tak. Oyunun sesini biraz düşürelim de. Кулоу ярдың, а, кулоу. Так, ребята, с этого момента я должен разговаривать, комментировать праки, скрим, турнир на русском языке. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Лайковски поставили, колокольчики включили, подписались. Ждем. Берите чаечек, как я. И наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Окей? Neolid. Праки. Nightwitch. Tezazamendi. Спасибо за подписчику, Nightwitch. Şimdi defol gittiğimde. Еще подписочка. Mandel Gaming. Спасибо, братан. Спасибо за поддержку и подписочку. Посмотрим теперь, кто куда. Ой. РБ. Команда РБ. Red Bull. Жарко летит. Lightx. Верхний Джорджбул. Окей. Бен. Команда Бен. И кто это здесь? Лере. Бен. Triple S. Ой. Сейчас здесь будет жара. Охуенная жара. Бен. Фанни. Лере. Кто эти Лере? Что за Лере, бля? Я не понял, короче. Джонни, вы куда, братан? Вы куда? Ага, машину нашли? Окей. ДТС'чики. 2-2. Ha, bana. Bizimkiler ikinci yerdir şu vakt. Tak, сейчас anti-komanda. Devil Wars, Fly. Так, extra quality. Вот сюда летит. New Times. Mete. Ой. Вот здесь будет офигенная файт сейчас. Ну-ка, команда Тех. И какие команды здесь рядом? РБ. X. Ой, здесь файт уже. Ой. Invictus. Meh. Добивает. Tök takımından birini bitiriyor. Baydı bitirdi. Tök diziyi bitirdi. Invictus. Purple. Var mı silah? Purple'da da uzisi var. Arkasında bir takım geliyor. Hangi takım? Geçiyorlar. Range de. Fight da orada. Silah yok. Oba, silah yok. Gökhan abi nerede? Tony. Gökhan abide de silah yok. Oy. Çok kötü bir yere. Çok kötü bir yere indiler. Çok kötü bir yere. Bir şey olur mu burada? Purple yaparsa Purple yapar şimdi. İçeri rushlayabilir mi? Rushlayınca da alabilir mi? Duvar arkası ve camın önü. Pencere önü. Ha, bakalım. Лайк, крутое знание языков. Спасибо, братан. Mandel Gaming. Утонуджи бам, утонуджи ба, конечно. Так, посмотрим, где наши ДТшки в Ясной Поляне, где сейчас файт. Никакого файта нету. Где вы стреляетесь? Где, братан? Здесь антикоманда. Бля, я что не вижу? Нет. Файта вообще нету. Purple geri gidiyor. Buggy al. Oy! Bu silahlara bak ya. Сейчас. Бля. Приморск. Там один нокнутый. Так. Команда New Times. Только Тиран остался. Тиран. Они нокнуты.
Да, один нокнутый. Второй возле дерева стоит. Так. Ветеран. Алейкум салам. Hoş geldiniz. Сапа ettirdiniz. Hayırşişka. На нахуй. Ой. Дроп шот. Офигенный дроп шот. Нормально. Hayırшечка. Так, теперь куда? Куда пойдем? Где файт? Так, спасибо за подписку, ребята. Добро пожаловать на Play It Safe. Так, на наш YouTube канал. Подписываемся. Лайкосики. Чаёшечки. Берите чай. Ой, purple. Hayır. Tühlerden hangileri bitti şimdi? Purple ve Dizzy. Tak. Invictus. Tony, Gökhan abi. Çok zor bir durumda. Hiçbirinde silah yok. Silah olanı da bitirdiler. Tak. Motorla gidiyorlar Gökhan abi. Kalk şimdi. Kalk abi. He. Kalk abi eve koş. Onlar arkaya gelecekler. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sapa yatırdınız. Like basın. Ağza olun. Elinize çayınızı, şokoladınızı alın. Tak. On the tight. Wrench. Wrench'te de bir silah var. Gökhan abi kalk. Kalk. Tak, Sub-Zero. Ben Sub-Zero. Takımı ne yapıyor acaba? Bir bakak. Oy. Oyuna zenginler gelince böyle oluyor işte bak. Fight'a çıkıyorlar. Oy. Смотрите, Nitro. Light X команда Light. Cızık. Tak. Ben Funny eve geçiyor. Şimdi mi gösteriyor bu? Tüh Purple az önce bayıldı. Var mı burada bir rotate geçiyor? Dogma dogunun. Normal insanlar girebiliyor ama giripler o var. Normal adamların giripler yöne komandası olmalı. Yenot Crew. Только я не братан, но ладно. Mandel Gaming, ты девушка что ли? Ой, очень... Ты чё делаешь, братан? Дракон сбил кого? Краба. Так, Invictus и Енот Crew. Сейчас посмотрим, кто кого. Хуяк шприк. Давайте, ребята, давайте. Кто? Hennessy. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Так. Mandel Gaming. Ты девушка, да? Так. Элшат. Go, сигнал. Так, у нас в стриме 3 минуты задержка есть, ребята. Если чё, если не прочитаю сообщение, не надо сразу огорчиваться. Не огорчивайтесь. Дракон. 6 икс у него есть. Extra Quality Flyer нокает. Extra Quality Flyer Робса добивает. Где это? Где файт? Где, братан? Где? Ой, вот здесь. Extra Quality. Добили. Все. Одного нокнули в машине. И добили. Красавцы. Extra quality. На будущее будете учти, что нельзя проходить возле extra quality. Окей. Так, вот здесь. Команда Бен. Invictus, Енот Crew, Тех. 4 команды. Давайте. Файт надо нам. Файт. Ебашьте друг друга. Давай. Дропчик здесь. Че внутри? Открывайся, бля. Давай. АВМчик. Офигительно.
Офигительно, офигительно, офигительно. Invictus. Все еще не смогли нокнуть. Все еще не смогли нокнуть. Так, Devil Wars нокает одного из Extra Quality. Посмотрим, что здесь происходит. Давай, давай, Red Zone. Давай. Красная зона, давай. Хуяк, шприк. Один красная зона. По Extra Quality они... Бум, нету их. Так, Devil Wars в школе. Они хотят учиться. Или не хотят учиться. Али, 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 Али. Давай, давай, один удар, один, давай, давай, урон. Красавчик, красавчик, Али, красавчик. Добивай, братан. Что? А, не. Не рендерит, а то я думал, что... Красная зона, давай, красная зона. Покажи свою силу. Давай, красная зона. Ебашь один раз. 3, 2, 1. Прям вот сюда. Давай, один удар. Один удар. Бля. Grizzly takımı abone olduğun için, ağda olduğun için köp sağ ol dostum. Давайте, давайте, давайте. Где fight, fight, fight. Invictus и Extra Quality. Так, Devil Wars сверху. Так, Invictus и Енот Крюв снизу. Наша ДТСчика сверху. Light, 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 light. Чё там? Файтиться будете? Нет? Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Маркус, видишь? Давай, 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 братан. Давай, 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 давай. Он пришел машину забрать. Давай, давай, Марк. Давай, Маркус, давай. Стреляй, Маркус. Что за кривые спрей, братан? Кто научил тебя? Кто брал его в команду? Маркус. Он же стоял возле машины, бля. Куда ты стреляешь, братан? Похуй, Маркус. Теперь не люблю Маркуса. Теперь Баху будем смотреть. Давай, Баха. Хаешечка, давай. Красавчик, давай, спрей, спрей. Merhaba, ben Murat. Koyayım da bir Turat. Red Bull, если в чат есть кто-то из ваших, пишите, пожалуйста, в чат. Кто Маркуса забрал в сквад? Кто забрал его, бля? Кто брал его в игру? Они же, бля, в открытую стояли. 2 килла. У вас сколько киллов? Киллов нету. Молодцы, молодцы. Молодцы. Так держать. Больше и киллов вы не увидите. Сейчас умрете возле зоны. За зоной, да? Сори за мой русский. Я не таджик, я не узбек. Я туркмен, чисто туркмен. Учусь. На турецкий тоже учусь, на русский, на английский тоже. О, ДТСчики. Ахуй. Сори. Офигительно. Давай, ДТСчики. Давай. Наши ребята. Все у всех по машинам. Не, спрей сзади, спрей. Лайтикс команда. Они хотят умереть, что ли? Red Bull, не стреляли их. Не смогли убить. Они хотят теперь умереть от наших, да? Давайте, Лайтикс. Если хотите смерти, да идите, пожалуйста, вот сюда. Extra Quality. Сейчас посмотрим. Италия. Так, Блейн сверху. Так, команда Бен. Команда Тёх. Triple S. Окей. Red Bull. Так. С командой Red Bull двое, что ли, команд? Нет, они в другие места зашли, что ли? Что за хрень? У них тоже Red Bull команда один есть. Fly. Так, Енот Крюв. New Times. Нормально, да? Молодец.
Он соло остался. Он соло остался. Из-за этого он за зоной гуляет. Я думаю, что он там делает, бля. Так, дропчик. Komandalar oynuyor hava yiğitler. Komandalar oynuyor ve SNG regionunun arasında Rusya, Azerbaycan, şu töverekler, köp devletler var. Tak, Özbekler, olar, bular, şular ve Türkmenlerimizden var. DTS. Gökhan abimiz ne yapıyor acaba? Bakalım. Так. Нормально, охуенно. Ooo, nаш возбили. Нокнули. Söhbet Koçiyev. Hoş geldin Sapatır'ın bratan. Azal onun için спасибо. О, extra quality. Снесли голову, да, нашему? Кому снесли голову? Shadow. У него шлема нету теперь. Офигеть. Блейн. Еще раз. Давайте еще раз. О, как он охуительно пикает, да? Нормальная тема. Молодец. Что? Что за хуйня? Вы видели, да? У него что, чит есть? У тебя чит есть, что ли? Хэтрейд. Ну-ка, открой один раз еще скоп. Давай. Наши. Спрей. Лайтикс команда рядом. Джзук. Сзади тоже есть люди? Нет. Хэтрейд, что за фигня там? Сейчас нормально. Баки, что ли? Италия. У него тоже шлем не остался. Александр Чапаев. Спасибо за подписку, братан. Давайте, здесь очень скучно. Посмотрим другое место. Так, где файт? Tehtoni. Oo. Gökhan abi ne yapıyorsun abi burada ya? Aldın abi. Aldın onu. Hadi miniyle. Göster mini oyununu. Buradan başka yere gidiş de yok. O aşağı bir düş be abi. Aşağıya düşersen ölürsün ha. Range ne yapıyor? Desteğe gelmez mi ya? Range gelmiyor mu kardeş? Suda ne işin var senin Allah aşkına ya? Range. Yüzerek mi gidiyorsun? New Times, Тиран. Он тоже не пикается, потому что знает, там игрок, нормальный игрок. Ой. 3x 2x'e karşı. Benler de orada çatışıyorlar. Fly, Ben Sub-Zero. Devil Wars. Давайте посмотрим там. Ben Sub-Zero. Bunlar öldü mü? Yo, ölmedi. Tekli vuruyorlar. Aldın onu. Ona niye sıkmıyorlar? Burada araba mı var? Nasıl kardeş? Sıksana. Araç var. Araç var. Так, наши тоже здесь, возле нашей команды. Ой. Ben whisky. Hadi bir sprey daha. Aldın onu. X. Где эта команда? Так, сверху. DTS'ları goldan yükler. DTS'ları goldan. Türkmenler öz Türkmenlerimiz. Так, сверху наши DTS-шки. Там, X команда и снизу РБ. Red Bull команда. Ой. От Red Bull'а, короче, Маркус.
Зажимает экс-команду и своего товарища там. Кто он? Салливан? Да. Салливан хочет уйти отсюда. Так. Вы что делаете здесь? Все еще здесь стоите? Ой, бля. У него жизни тоже нету. Gökhan abi de burada bekliyor. Can basmaya mı oynuyorlar ya? Öldü. O çocuğu öldü. Oba. Gökhan abi git öldü. Heh. Öldü abi, git alana gir ya. Так. Invictus все еще там стоит. Нормальная тема, нормально. Зона у вас, да. Не надо двигаться, да. Они хорошенько устроились здесь. Как на пикник пришли. О, мангальчик, охуенно. Трипл С. Ой, Кракена нокает. Кракен. Больше не будешь пикаться, братан. Invictus. Будет раш? Нет раша. Ну, они боятся. Наша команда ТТСщики. Возле них дропчик падает. Что, М24? Не, М249. Пулемет. Оба! Нокает. Нок. Праки. Или ребята, праки. Маркуса нокает. Ну-ка. Можете помочь? Давайте нокните второго. Давай, братан. Давай. Видишь, не видишь? Они очень боятся. На плейсмент хотят играть. Ой, Джонни. Не diyorsun kardeş? Салливан. С командой Red Bull Джонни нокает одного. Давай, братан. Еще раз. Aleykümselam. Hoş geldiniz, sapa etirdiniz. Efirde 5 minut задержка, 3 minut задержка badritler. Давайте, пацаны. Это уже другая тема. Давайте, раш. Давайте. Нет раш? Нихуя нет пока. Давай, братан. Красавчик. Вы что, в зону хотите? Эй! Я думал, что вы туда рашить пойдете. Нет? Экс-команда. Так. Русик отделился от команды. Magic нокает. Extra quality. Не. Почему ты в одном месте стоишь, братан? Надо бы ползти в туалет, сзади туалета. ДТшка, -1. -1. Давай, Русик. Отомстишь. Так. Gökhan abi nerede? Bakalım Gökhan abi. Ой. Сзади. Файтовский. С команды Бен. Бен команда или кто? Что за команда? Давайте посмотрим. Так. Бастион. Команда Бастион. Окей. Так. Сзади тоже файт. Так. Енот Крюв. Один нокнутый. ДТС Shadow. Красавчик. Одного нокает. Забирает килл. Саид. Да, давай, братан. Давай. Спрей. Не. Флай, команда Флай. Чё за хуйня здесь, бля? Все команды отлично играют. Молодцы, ребята. Молодцы. ДВ Али. Devil Wars. От команды Devil Wars Алишка. Давай, Shadow. Спрейчик. Хороший один спрейчик. Давай. Так, файт. Идет с лайтами, короче, там. Лайт нокнул один Инвиктуса. Алишка, ты бегаешь? Не бегаешь? Тебя видят, да? Видят. Инвиктус. Ой. Спрей. Давай, Джонни, спрей.
Давай, 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 давай. Почему ты ждешь, братан? Почему ты ждешь? Extra quality, extra quality. Так, ребята, давайте пишите в чате, кто кого, кто за кого. Так, extra quality там файтится. Редбулами. Так, Red Bull. Они уже трое. Трое здесь, одного нокнули и добили. Тони, с зоны умирает. Тони. Так, Тони. Bu sefer olmadı. Oy. Alandan ölüyor. Gökhan abi alandan ölüyor. Arka taraf Invictus. Invictus'ı зажимает по Axe. Что за хуйня? Пишите в чат. Кто за кого? Кто поддержит какую команду? Так, Extra Quality. Виталия. Еще один бомбочка. Давай, Виталия. У тебя вообще броника нет, да? Хорошая бомбочка. Виталия. Давай, братан. Оба. Летит. По назначению. Royal ET. Это не так просто, как поставить после имени ET, да, YouTube. Надо уметь играть. Royal ET. Почему ты ждешь? О, почему ты ползаешь туда, братан? Тебя кинули, да? Тебя бросили? Ну, нормально. Если не зайдешь в свою команду, я не знаю, ты с Red Bull'ами играешь или не играешь. Extra Quality Виталий нокает с хаешечкой, добивает Скарлет или М4, топовая М-ка. Я научился, да? Так. С Triple S только один остался. ЛР. Посмотрим сейчас, что будет. Так. Блейн. Братан, не туда, братан. Выходи, давай спрей, братан. Ой. Команда лайта. ДТшки вот здесь, возле моря. Охуенное место у них. Офигительно. Давай. Extra Quality, Блейн здесь. Shadow, Said, spreyçik. Давай. Tök, Wrench. Alan dışı. Tök Wrench öldü mü? Ölecek mi? Ölmeye yakın mı? Can basmaya yetişecek mi? Yetişti, ölmedi. Виталия. Нокнули Виталию. Давайте посмотрим, что за чертовщина здесь. Енот Крив вот здесь. Так. Сверху еще там. Бастион команда файтится с флаями. Короче, летуны. Летучие мыши. Давай, братан. Давай. Чё? Зачем ты хилься здесь? Не хилься, братан. Туда. Бен. Benler Invictus'la çatışıyor. Invictus takımı bitiyor burada. Ben takımı kapatıyor onları. Buradan Ben Sub-Zero'yu bitirmişler mi? Yo, bitirmemişler. Biri nakta sadece. Tamam. Şimdi başka yere bak, odaklanalım. Shadow. Davay bratan. Tök Wrench de öldü galiba. Alan dışı. Burada bizimkilerden bir eksi vardı. O da Magic. DTS Magic. Его забрали. Так, снизу античитеры. Ой, у них тоже охуительная машина, да? Феррари у вас тоже. Сейчас посмотрим. Наверх. С птичьего взгляда, да? Обзор. 8 команд осталось. 8 команды. Это первая катка Эрангель, потом Мирамар, потом Санук, потом еще Эрангель. 4 катки вообще будет. Oo, Ben takımı fight'a girdiler. Burada extra quality değil. Енот Крюв. Eagle. Вот здесь ждет. Yardıma gelin. Ой. Ben Sub-Zero. DTS John, Extra Quality. Блейн. 4 команды здесь файтятся. Ой. Джонни забирает килл. Extra Quality. Виталий остается там.
Наши в хорошем месте. Позиция очень хорошая. Дан. Бен. Сейчас все играют на плейсмент, да? Да. Бен. Oo ben Sub-Zero yukarı çıkıyor. Vixer çıkmıyor. Sub-Zero yukarıda. Whiskey dışarıda. Sub-Zero çıkıyor mu? Hala çıkmıyor. Yenot Crew. Yenot. Oy. Çok kötü bomba. Очень охуительная бомба. Хаешечка. Экстра quality. Только один остался. Виталий. Енот Крыв тоже только один остался. Давай. Много хаешек выброси сюда. Пусть они, если зарашивают, умрут. Ой. Плазун, как ты умудрился проскользить возле экстра quality? Как ты проскользь? Ой. Наши. Трое. Бен. Бастион команда. Зарашили, короче, команду Бен. Античитеры рашут Джонни. Джонни. 1 vs 2. Джонишка, давай, братан. Ой, красавчик Джонни. 1 vs 2. Джонишка играет 1 на 2. Так. Давайте, пацаны, давайте. У Джонни хорошее место. О, Бастион. Команда Бастион. Сколько у них? Двое нокнуты. Ой, килл. Красавчик Русик. Sub-Zero alan dışı ölmeye çalışıyor. Ölemiyor. Ой, Shadow. Хорошая хаешечка. Не смог разговаривать. Ой. Русик. Возле зоны. Красавчик Русик. Экстра quality. Один остался. Джонишка накает одного. Не надо нокнуться, Джонни. Так. Поднимает своего, Джонни. Не надо туда идти. Не надо рашить. Братан, 10 секунд остался. 10 секунд. Экстра quality. На плейсмент играет, да? У него сейчас вообще ничего не будет. Экстра quality там пукает или какает, или писает, что там. Так. Зоночка, зона. Бастион команда. Так, сзади. Они вышли. Русик. Нокается. Так, команда уходит на третье место, да? Не, Shadow, не надо. Красавчики. ДТСлер молодцы, ребята. Экстра quality хочет. Ой! Бесплатный килл. Не дождался экстра quality Виталия и дал бесплатный килл ДТСчикам. Так, наша команда ДТС. Молодцы, ребята. Топ-1 заняли. Так, посмотрим. Общий килл у них 9 киллов и топ-1. Молодцы. В этот турнир они сыграли, как я сказал. Я как научил их. После прошлой праки, короче, я им объяснил, как надо что играть. Вторая команда. Топ-2. Экстра quality. У них 6 киллов. Третья команда. Бастион. У них 6 киллов. Так, общий килл чат вот здесь, короче, посмотрите. Сколько общих киллов. Ой. Хорошая игра. DTS, let's go. Go. Fight. Öňe o yiğitler, öňe. Can vatanım Türkmenistan deyip. Сейчас я посмотрю. Сидел, блядь. Здорово, ребята, здорово. Молодцы, ребята, молодцы. Молодцы, ребята, Магнитофон. молодцы. Ау. А ты можешь перекинуть каташки или нет?
Конечно, могу. Ну, перекинь, пожалуйста. Кто? Маджик умер, Меня да? тоже перекинь, меня тоже, пожалуйста, Андрюх. Маджик, ты умер, да? Преждевременно. Да, мальчик умер. Сергей Там через- Цепкало. написал телефон, я хаешку Спасибо, кинул. спасибо, братан. Спасибо за подписчику. Уже логин есть, да, ID Pass? Нету? Shadow видел, да? Как я снимал твой охуенно хаешечку. Сегодня даже была хаешка прям. UX Я не хотел, МК не хотел убивать его. Нет, ты видел, да, как я снимал его? Заснял. Ой-ой-ой, до свидания. ДТС, ДТС, молодцы, ребята. Молодцы. Сейчас, пацаны, вы посмотрите вот здесь, окей? Вот так посмотрите. Я сейчас зайду в лобби. Так. Логин, пароль есть? Нет? Молодцы, ребята. Охуенно играли. Сыграли. Там. Где логин, пароль? Ребята, где логин, пароль? Нету. Так. Праки Гитлерова. Praki. SNG'nin arasında. SNG regionu boyunca Rusya şu Asya'nın içinde de короче. Ve Türklerdenim komandalar zatlar var. Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. İstanların ne istansın bilen bolsanız şu istanlar da. Tak. İyi Türklerden bir iki komanda var. Türkler var ve benler var. Tak. Login parol. Okay. Ay vay. DTS'ler malatsy. Serdar AVM çıkardın mı? Yok AVM çıkarmadım. Çıkararına değmeyelim. Oynap bilmesen diyeyim. Tak. Näme dipdiler? İyi eğlenceler dileriz. Ben kaçtım. Bizimkiler üstünlük. Spasiba. O tüveleme DTS elmeden birincilik şeyle olsun. Doğru aytýaňyz. Tak, hazır zady görkezýän ýitler. Ştaýda haýys komandalar. Baka siz şunu görüp oturuň, men hazır 2 munda geldim, okey?
Так. Я пришел, ребята. Пописал и пришел. Tüveleme DTS bir de parol oynalı diye. Size login parol yok ittir. Öngünden. Aleykümselam kanka. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Rabbi Meir Red Bull takımı. Teşekkürler kanka. Orada bir arkadaşınız da onu atın ha. Red Bull'lardan biri var. Sıkamadı az önce. Salak demeyeyim de. Önündeki kişiye sıkamadı ya. Nasıl bir oyuncu alıyorsunuz kardeş? Aleykümselam. Biz de buradan Azerbaycan'a sevgilerimiz, saygılarımızı gönderiyoruz. DTSшка, Мирамар, карта Мирамар сейчас будет играть. Что экстра quality? Чё за хуйня, ребята? Чё это такое? Экстра quality. Фигурная попа здесь только. Здесь тоже. Да, посмотрите. На паузу ставьте и посмотрите. Кто хочет. Нормальное фото нету, что ли? Акс Суета. У него тоже очень нормальное фото. На паузу поставьте и смотрите, ребят. Это кто полевой? Так, Афганистан, Пакистан. Афганистан, Пакистан нету, ребят. Так. Бастион. Бен Sub-Zero. Бен. Смотрите, ребята, смотрите. Бен Sub-Zero. Аккаунт у него какой? Если среди вас есть хакер, можете украсть этот аккаунт. Вот ID. Смотрите. 3 Lamborghini есть у него. 3 Lamborghini. Вот ID-шка. Если есть хакер среди вас, давайте поделимся поровну. Украдите. Продадим этот аккаунт. Так. Сейчас я стрим поделюсь со стримом. Подождите, пожалуйста. Все. DTS-1. DTS сила. Да, DTS сила. И все команды хорошо играют. Все команды заслуживают уважения. Но есть команды, которые сплоченно играют вместе. А есть команды разделяются и по одному их охотятся, короче. Люди, команды, другие команды охотятся за ними. Что это такое? Topper Goni DTF diye. Salam yiğitler ve Serdar. Govum yağdaylarınız. Goviniyim. Ve aleyküm selam. Sağ olasın kanka. Kanka o bak. Rebe Meir. O dördüncünüz atın kanka. Çok başınız yanar ha.
Kimdi o, adını yazsana kanka. Adını da bilmiyorum ki onun. Atın onu kanka, atın. Takımı Ay Muhammed var mı aranızda diye. Oynayan adam yok bari neyim. Anti cheater komanda. Oo. Kill me if you can. Охуенно. Убейте меня, если сможете, говорит там. Нормально, антиветер. Сейчас посмотрим. Если кто-то убьет тебя, я посмотрю. А ты пони. ДТС сила. Ребята, 40 человек есть. Пишите в чате, кто кого поддерживает. Кто кого поддерживает. Так. Tech Ranch, Tech Dizzy, Tech Purple, Tech Tony, Ben Sub-Zero, Ben Vixar, Ben Funny, Ben Whiskey, Bastion, Beska, Wagner, Badibanga, Tense, Anti-Cheater Fair, Timur, Veter Ham, Devil Wars, Taboo, Maximus, Ali, Tupac. Так. New Times, Apacus, Mariatti, Bugs, Terran, Extra Quality, Vitalia, Strach, Blaine, АТ. Какая команда? 19-я команда АТ. 19... Альфа Титанс, Стаффорд, Минус, Рамзес, Осьминог, Трипл С, Кракен, Полевой, Бивис, да? Red Bull, Гамлет, Маркус, Роял, Баха. Так. Fly. Fly команда, это... Чё у вас там? Блять. Сейчас посмотрим. Fly. Просто Fly. Летуны, да? Так. Kıyın vurmasın arasında Türkmençe de gurulağay haşo. Yiğitler orus çalp var dediler, düşündünüz mü? Orusça şöyle 39-40 adam bağısı, şonun 30'u Orus'ta. Orus çalp var dediler, sonra bir çiğit ulansa bir zatlar eden bosu senin efirinden görecek haş ağam zat tipa yalvardılar da. PUBG Mobile'in yetkilileri. Şunya efirlerde zatlar çiğitler tutmasak başka yerde tutup olan yok diye de. Ben doğru dedim. Kitay'daki düğündeki adamlara gitti ama. Oo, Miramar. İn halamanı kartam. Самый беспонтовая карта Miramar. Сейчас посмотрим, кто кого. Türkmençe gurlayın mı yiğitler? Türkmençe şu DTS komandası öz Türkmenleriniz ve podderşka vermek isteyen olsanız paylaşın. Paylaşın. Türkmenler, go oynayan Türkmenler ba malatsı. Yönü şu belli bir yere çıkaralım diyen de Türkmenleri düşündünüz mü? Belli bir yere tanılsın, zahidilsin ve sizler kim komanda olup oynanmaktınızda şolara baracak olun. Şolara go boş oyuna girip oynap çıkmandağını komanda düzün belli bir yerlere barın, mobil çıkma, PMC'lere katnaşın, zadidin ol bul şol. Türkmenler yok mu? Selbi Huday verdiği ve Türkmenler bazı DTS'ler şu gören komandan Türkmenler. Johnny, Atashka, Shadow, Rusik, Shadow orustuna. Yar porus, yar Türkmen da. Bam baram. Полетели. Devil Wars. Енот. Бастион. Triple S. Уже спрыгнули с самолета, короче. Это кто? Fly. Тех. Страх. Extra Quality. Еще кто? Fly. Античитеры. Ой. Чё говоришь? Из бастиона одного нокнули. Добивает? Есть рядом люди. Тенс. У тебя есть оружие? Поддержка. Ой. Yukarıda bir var.
Скажи логин, пароль. Логин, пароль не дается здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Второго тоже нокнули. Бешка, Бастиона. Бешка остался. Против трио. Ой, его тоже нокают. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Люди, что за суета? Kimi bakamı yoksa kim anlamadım kimi söyledin de. Kanka orada var ya sıkıyordu ya biraz efiri canlı yayını geri sandır cahilin. Orada sizin yanınıza light takımı geliyor 2 kişi. Ona sıkamıyor biri sıkamıyor ya sizden biri sıkamıyor kanka. Onu anlamadım o nasıl bir aim varsa artık. Ой, 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 ой. Минус команды. Минус. Кого убили? Бастионов. Убили, только он один остался. Вай, жаль ему. Жаль. New Times, no New Times. Посмотрим сейчас. Что сейчас здесь происходит? Так, от New Times здесь 2 или 3? Так. 4 сквад здесь. Прям. Так. Это что, альфа-титаны были? От... Альфа-титанс, да. Альфа-титаны. Нокнули кого-то. Ой, от New Times. Хороший спрей. Зажимчик хороший. Давай, братан. Если слева увидит, тебя тоже нокнут. Минус. Так, от альфа-титанов минус здесь. Давайте, почему вы ждете, пацаны? Не ждите. Ой! Реакция у него не успел, короче, стрелять, да? New Times, Бакс. Идет слева. Ой. Енот, команда енотов закрывает команду Бастион. И отправляет их на 16 место. И зажигает друг друга, короче. DTS'den olmaması aramızda vivirim çıksın diye. Так, здесь Fly команда и Тех. Что здесь они будут делать? Так, здесь X команда, DTS. Возле них Invictus. Там Red Bull команда. Возле Бенов. Античитеры, Extra Quality. Красивые жопки. Serdar Köplenç öldürmede Gorka ve böyle Gorkacık bir ghostlatmayın şeklinde oluyor düşündünüz mü? Fight might balan aktında Gorka sim go olar go oynan yerden. Ой, давай справа Бен команда Бенов нокают Red Bull'ов. Где вы, Red Bull'ы? Ребята, где вы нокнулись? Сверху. Маркус. Маркус bu. Markus bayıldı galiba. Bayamadı. Красавчик. Ну-ка еще один раз. У тебя шлема нету, братан, только. Скажите ему, что у него шлема нету. Пусть не пикается. У тебя голова выходит. Баха, давай, Баха. Давай. Нету ничего. Сейчас нормального файта не будет. Так, сверху, что ли? Нокнули кого-то. Нет, снизу. Альфа Титанс. 2 нокнули. Так, New Times добивает. От Альфа Титанс осьминог там. Ждут. Красавчик. New Times минус. Так, 2 остались против склада. New Times против Альфа Титаны. Мариарти. Сверху обгоняет их. Так. Хотят... Алейкум салям. Сзади обойти хочет, да? Ой, у него вообще хп не остался. Хилься, братан. Ты почти
умер уже, но ты сам не знаешь. Хелься, братан, жизни нет у тебя. Молодцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. New Times. Зарашил, пацан. Да-да-да-да-да-да. Зарашил. Давай, 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 давай. Соло против дуо. Сможет играть? Или не сможет? Хаешечка. Хаешечка. Очень хорошая хаешечка. Давай, ты хился, братан. Сейчас умрешь, а то. Ой. Нормальная тема. Нормальная тема. Давай. Давай, 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 давай. Осьминог, осьминог. Давай, давай, пацаны, давайте. Зарашьте и убейте. Все еще. Все уже, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его тоже зарашили. Так, 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 так. Одного нокает. Стаффорд. Сзади. Ой, нокается. Осьминог только один остался. Осьминог против сквада остался. Зарашьте, пацаны, зарашьте. На 15 место отправьте их. Может ли осьминог играть против сквада? Может ли он? Если сможет, молодец. Ой, он умер. Красавчик, красавчик. Ой-ой-ой. У него хп нету, у него хп нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не успел зайти в дом. Как New Times отправляет альфа-титанов на 15 место. В лобби подождать, отдыхать, покушать, поспать. Так, античитеры против бенов. Бены уже убили их троих. Антифер хочет отойти чуть-чуть назад. О, экстра quality. Нокает Бен Сабзиро и добивает. Красавчики экстра quality. Молодцы, у них спреи тоже хорошие. Прыгай попки пришли. Антифер. Антифриз. Антифриз, у него моторчик здесь тоже есть. О, там попа летит. Extra Quality Блейн. Сзади хочет обойти, что ли, да? Да. Не туда, братан, не туда. Эй! Молодец. Бесплатный килл. Таким образом, Extra Quality последнего человека из антифер. Нет, античитер. Отправляет в лобби отдыхать. Упрыги попки. 3 человека зашли. Наши ДТСчики, что они там делают? Лутаются. Зона уже, в зону! Скажите кто-нибудь им зону. Заклинило, братан. Джонишка, что ты делаешь, братан? У тебя первый уровень бронежилет. Нормально. У него второй уровень шлем. Бита. Так, они где-то файтятся, да? Файтились уже. Только у Джонни ненормальная бронежилет есть. Так, Трипл С, сзади экстра квалити подошли. Нормальная тема. Ну-ка, посмотрим. Да. Он хочет обойти. Справа страх есть. Братан, давай лучше по-туркменски, а то не очень по-русски получается. Братан, мне сказали, меня попросили на русском, и я на русском делаю. Ой, красавчик. Нокнул, добивай. В голову. Красавчик. Инстаграмыңыз көрдіңіз, браток, yok, пока қарамадым. Соң қараймысым. Виталия. Кин хаешечку, братан. Кин, давай. Сможешь, да. Верь в себя, давай, братан, давай. Хуяк, шприк. Давай, один. Не, это не хаешечка, братан, это дым. Кракен. Очень хороший спрейчик.
Сзади тоже ротация идет уже. Сзади у него ротация идет. Так, так, страх, страх, страх. Подошел. Сзади Кракена. Давай, давай, братаны, давай, давай, давай. Покажите нам хорошую мясорубку, бля, давай. Кто кого? Инвиктусы тоже пришли. О-о-о. Экстра quality должны собраться. Давай, давай, блин, где ты? Что делаешь, братан? Инвиктусы пришли. Кракена дожимаешь они, да? Кракен лежит, спит. Нормально. Давай, братан, давай, братан, давай, братан. Нормальная тема. Ой-ой-ой-ой. Хорошая бомба? Не очень-то хорошая. Виталя. Экстра quality остались между двух команд. Блейн. Дожимай, братан, дожимай. Виталя. Страх, ты не можешь стрелять. Давай, братан, давай. Дожимай, братан. Уже 4 команды здесь. Ой. Чуть-чуть наверх, братан. Чуть-чуть наверх. Страх. Трипл С команда. Полевой. Лайта встречает. Ой, красавчик. 0 хп. 0 хп у него. Молодец, пацан, молодец. Давай. Бери свой килл. Ой, они уже двое нокнуты. Иди, забирай киллы. Пони, где пони? Пони, о, за границей пони. Добили, да? Одного добили? Давай. Трипл С, забирай килл. Красавчик. Инвиктусы здесь. Трипл С, экстра quality. Ой, Инвиктус нокает Трипл С. Давай, забирай килл. Укради, бля. Пусть Инвиктус нокает, вы добивайте. Команда Бенов пришла. Сверху. Команда Бенов. Так. Кракена бросили. Умереть, да? Инвиктуса, Меха. Нокает. Блейн. Экстра quality. Нормальную катку показывает, да? Нормальная игра. Нормальная тема. Третий кто? Где? Страх. Ой-ой-ой. Стой. Красавчик. Давай. Хилься, братан. Хилься. Он за тобой идет уже, да? Нет, не идет. Пара спреев, он стрельнул и ушел, бля. Так. Давайте посмотрим, где наши. ДТСчики вот здесь. Так, X команда, Fly команда. О, Devil Wars. И РБшечка. Devil Wars, РБшечка. Где они файтятся? Так. Очень далеко. Почему вы с дальнего расстояния файтитесь? Давайте в лоб-молоб, бля. Они хай-граунде находятся и как умудрились нокнуться. Молодцы. Молодцы, ребята. Так, Тёх. Команда Тёх. Посмотрим сейчас, кто кого. Рэнч Дизи. Тони. Четвертый у них умер, что ли? Да, Парпа умер уже. Ой. Блейн. Блейна нокает и добивает. Бля. Был Блейна и нету Блейна. Экстра quality остаются двое. Очень отделились от друг друга. Спереди тоже инвиктусы. Бенами сражаются, да? Файтятся, короче. Так. Бены тоже трое остались. С-Кракен. Они двое. Трипл С.
Упрыгиваю попы. Один умер. Там уже ротация идет справа. Сверху справа. Так, кто? Енот Крюв, да. ДТшки, давайте, зайдите в зону, ребята, зайдите в зону. Так. New Times, посмотрим, сейчас они... У них уже 4 килла. Не забыли, да, что Альфа Титанцев они отправили в лобби. Отдыхать чуть-чуть. Справа кто? Акс команда, Акс. Так. У них, наверное, скоп нету. Икса нет, X. И из-за этого не пикуются. Так, ДТшки, заходите, ребята. Заходите в зону. Будьте как дома. Да. Пейте адреналинчики. Болики пейте. Здесь охуенный файт. Если кто-то обойдет их сзади. Бам. Идите, пацаны, идите, сзади идите. Так. Третий шлемик здесь есть. Кого-то нокнули, Бенов. Так. Экс. Нокает кого? Так. От New Times. ДТС сила, ДТС ого. Так. Наверх. Давай. Рендерся, блядь. Чумарилла. Сзади Аксов наши ДТшки. Они уже в зону. Так. Спереди Devil Wars, Маркус, РБшечка. Так. Наши сзади остались. Очень далеко. Да. Салам алейкум, брат. Еще будет лобби. Да. DTS командасы şu prakilerde Türkmenlerin adından oynayıtlar. Türkmenlerin adından oynuyor. Ой, Владос. Почему ты перед спреем выходишь, братан? Тебя добивают? Хороший спрейчик, красавчики. Флай команда нокает троих. Давайте, последний остался. Последний. Не дайте нокнуться. Или нокнутым добиваться, короче, да? Давай. Держи. И только хаешечку, бля. Хуяк, шприк, давай, киньте хаешечку. 3-4 хаешечки. Давай, братан, давай, Владос, давай. Так, у них только Мадара остался, да? У вас вообще хаешечки нету, братани. Вот такая бомба. Оба! Последний. Нокнутого добили. Так. Они говорят, давай, держи меня. Ой! Второго добили и раш. Иди, раш, братан. Красавчик, еще нокнутый. И таким делом Флай команда отправляет Аксов на 12 место. Лобби подождать. Красавчики, пацаны, красавчики. Альфа Титан или Лайт, команда Лайт. Так, что за... Да, düşünmedim diye. Davut aytib geçtim. 3 minut zadержка бар. 3 minutdan soň işlersiň meniň aydan zatlarym. Şoň üçin biraz garış. Так. Light, команда Light. И Töhi здесь. Extra Quality. У Проги Поп один остался. Так. У Проги Попи один остался. Так, ТТшки заходят в зону. Красавчики. Дай бог зону вот сюда даст, короче, да? Вот сюда. Circle, вот сюда. Алейкум салам. У Флаев тоже 4 килла или 5 киллов. Нормальные киллы. У наших пока что нету. Они за топ-1, короче, да? Только на топ-1 играют. Топ-1. Так, можно? Что gökyazı böyle? Gökyazı.
Цыцик ястык. У меня спина болит. О, это уже другая тема, бля. Я уже стар, ребята, 64 года. Ой, Triple S и Red Bull здесь. Давай, братан, давай. Полевой где? Полевой сверху. Поддержка полевой. Давай, братан, давай. С одним хаешки, если двоих нокнешь. Ой, красавчик. Добивает. От Triple S. Очень хороший спрейчик, зажимчик. Ой, Кракен. Второго нокнует и добивает. Полевой. Не надо полевой. Хилься, братан, хилься. У тебя мало хп. Красавчики. Не скажу, короче, две команды красавчики, но Triple S хорошо сыграли здесь. Ну, давайте, Red Bull, покажите себя. Хороший. Давай. В других местах тоже файт есть. Не будут файтиться, давай в другое место переместимся. Devil Wars. Давай их нокнули. Так, кто они? Нокает и добивает, да? Ой, наши остались в центре. О, инвиктусы. Как вы туда прошли, ребята? Вы зимей, что ли? Нормально. Так. Посмотрим здесь. Хуяк-шприк здесь есть. Файтится. Ой. Кракена тоже нокнули и добили. Не успел. Вай. Fly Владос. Красавчик. Хилься, братан. Хилься. Ой. Ты куда, братан? За машиной? Хочешь в зону? Да, если не в зону, он умрет. Давай, лутайся и беги в зону. Лети, братан, лети. Не успеешь, короче, его поднять. Ребята, есть русские в чате? Если нету, я на туркменский перехожу. Если русские есть, на русском буду продолжить. Если нет русских, на туркменский или на турецкий перехожу. Команда Fly и наша команда. Наш одного добили, что ли? Нет. Они все здесь. Бэн, инвиктусов. New Times, только один остался. New Times, они показывают игру, хорошую игру. Молодцы, ребята. Уходит. Аташка, можешь даже дожимать его, короче. Давай. Красавчик. Давай, братан, давай. Ой, кто забрал? Бля, Rolex. Rolex забрал. Убейте их. Ай. Русские, издалека, РБшечки. Забрали килл. Бесплатный килл. РБшечка, у вас сколько киллов? 3 килла. Бам. Сейчас общий килл посмотрим. У кого сколько. 40 секунд остался. Экстра quality. Чеченчоник. Кого-то. Виталий. Упрыгал попе. Его тоже убили. Ой. Аташка, хилься, братан. Хилься. Shadow, надо сверху. Сверху. Ой, красавчик. Ой, какой красавчик. Одиночкой стреляй, братан. Одиночкой стреляй. Блин, Shadow. Саид. Чё за хуйня?
Нокали. Нашего нокает. Забирай киллы. Джонни тоже добили. Нокнули и добили, бля. Нормальная тема. Аташка, сможет ли зайти в зону? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Шадова, РБ. Red Bull нокнул. А Аташку с хаешечкой убили. Красавцы. Хорошо сыграли. И Флай, и ДТС. Ой, Маркус. Маркус. Сможет ли Маркус забрать свой килл и убить еще одного? Инвиктусы 3. У них трое остались. Так, сверху кто? Сверху с 8х. Нормальная тема. Красавчик. Красавчик. Убили. Invictus in hell. Кто остался? Роликс остался, да? Хилься, братан. Хилься, не успеешь. А у него хп нету. Красавчики. Первое место. Invictus, второе Fly, третье Red Bull. Четвертое ДТСчики. У них четвертое место и 3 киллов. Так, посмотрите. Миша, привет. Есть азербайджанец. Ну, на русском вам удобно или давайте переходим на турецкий или на туркменский? Чё скажете? Всё? Так. Так. Сейчас, подождите, ребята. Вроде нет, продолжай по-туркменски, братан, а то тебе не подойдет. Так, сейчас я логин, пароль возьму. Логин, пароль. Вы пока посмотрите на превьюшечку. Практические игры от команды DTS. Если хотите, вы тоже участвовать. У вас есть нормальная команда. Сквад. Можете участвовать в таких праках. Зайдите в Discord адрес. Там Аташка есть. Спросите у него. Когда регистрация? Можно ли зарегистрироваться? Сколько человек надо? Так. Пам-пам-пам-пам. Минуточку подождем. Сейчас скидывает логин, пароль. Давай. Так, у нас закрыто, да? Закрыто. Окей.
Окей. Видели, да? Первый я зашел. Так. Фарид, привет. Рад видеть. Как твои дела? Гоум, братан, go. Sizlerle can sağlıklar. Чё, Fly Владос, не успел в этот раз первый зайти, да? Всегда ты заходишь, а в этот раз я зашел, братан. Нормальный аккаунт. Go yiğitler, sizlerle can sağlıklar. Praki turnirler gidip dur. Tak, bizning ham yiğitler var. Görüşünüz yağlı. Türkmenler. Golda vermek isteyen bolsanız yiğitler. Давайте. Paylaşın custom room. Bam. F7. Custom room diyen aklımda da. F7 paylaşın. Рухитдин Розумрадов. Добро пожаловать, братан. Добро пожаловать на наш YouTube канал. Лайкосик поставил, подписался, поделился с ребятами. Красавчик. Молодец. Все отлично, бро. Вот потихоньку сижу и за своих болею. Красавчик. Красавчик Хеннесси. Молодец, давай. Сейчас. Вай. Спать хочу. Можно кофе? Кофе? Эй, Сири. Можно кофе? Да ты уже заебал, Сири. Давай быстрее. Я сейчас усну, бля. Так. Хеннесси, рад за тебя, что все good. Правильно, поддерживать надо своих. Молодцы, ребята. Уважуха за таких людей, за таких игроков. Зашли все? Зашли, не зашли. Так. Aleykümselam. Qo'minim, can sağlıklar. Vay. Go bize go, Xudoga shukr. Bizlar go, sizlar nari? Tak, 3000. Взаимно, бро. Удачи твоим ребятам. Побольше побед. Спасибо.
Like osip basta. Serdar men indi 20 FPS'ten giren iPhone öğrettim de. Sattın mı iPhone'u? Stream paylaşım gittiler. Stream. Son 2 oyunu aldı. Sanuk ve Erangel kaldı. Paylaşın. Şu Türkmenleri golda alın. Öz Türkmenlerimizi golda alın. Tak. Сейчас пусть заходят ребята. Так. Bring Aziz Aşirov. Hoş geldin, сапает edin Aziz. Hoş geldin. Так, спасибо, братишка, взаимно удачи всем, братишка. Так, что за день сегодня? Не выходный. Türkmen dilinde maglumat dinleme için baravatın diye. Serdar, assalamu alaikum diye. Wa alaikum salam. Hoş geldin, сапает ediniz. Az garaş otirst. Tak, neçede başlaya göreli. Türkmençe dinlersiniz geldiğine. Türkmençe. Tak 2 minuttan başlaydılar. 2 minuttan. 2 minuttan başlaya. 2 minuttan devam ederiz. Go yiğitler. Go. Sizler ne? Can sağlıklar. Türkmen yiğitlerimize padyaşka berip duruz. Tak detesçki. Sanuk oynaylar. Sanuk. Wa alaikum salam. Tak. Benim ben kompüter görüştür otenle. Kompüter gören, kompüter. Arzu ediyi oten şey edip görüp nehili kompüterler var. Bakalar ne çoğuptur, ne muuptur, o mi, bu mi, şu mi. Tak. CL18 diye. Gatı gımmat o yiğitler. Gatı gımmat bu vaxtlar hiç sad alıp bolmuyor. Hiç sad. Siz taraflardan şular yağlı mı? Chat'ta yazıp geçin hani. Türk'te şu vaxt silişkim bakalar. Aldı başını gitti diye yere. Tak. Gadam Anna Durdeev. Hoş geldin, sefa eterdin. Tak. Spasiba. Efirden ağzını yakıp üstüne ama kız diyemem. Vay piş diyemem. Tak. Oho adamlar türetki şokolat yiye bir de yok mu? Ankeler kim mesela şokolat paylaşıp çık. Aç kaldınız yiğitler, hardınız mı? Kelebek paylaşır hazır.
Tak tak tak. Kodi ayda diye yiğitler 3 minut zadержка vardır. 3 minut zadержка vardır ve bu bizim prakiler değil. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. 180 sekund zadержка vardır. Biz bu dine SNG regionunun arasında Rossiyski devletlerin tövdaş devrinde. Nadia devletleri yok o sapapta diye. Katık o da. Ne yalancılar ne aldatıcılar var da. Ana çok. Tak başladı oyun. Sanuk. Sanuk başladı. Погнали тогда. Погнали. Наверх. Ağam sana sponsor olacak. Ne etmeli? Gadam neydi sponsor olacak? Ağam 3 mut giyeceği alana kelin hadi ha. 3 mut zadержка var. YouTube'da sponsor olacak olsan sponsor dip çıkarpılar bilen yazın. Şu tayda iyi gımmadan istiyorsa şunu basıp yediverin de. Oynet diyen. Şu kamera öçen vakti sıra azaydın o yöne. Geçen edem 3 minuttan sonra gördüm daha şu an. Vay. Kod yok Hitler, kod verilmeye. Adı. Teralamin de. Спасибо. Triple S. Fly. Команда Fly. Ой, сверху тоже еще люди. Сейчас посмотрим. Кампонг. Light X, Triple S. Они летят в Кампонг. Light X повернули. Fly тоже туда идет. Летят. Özüň düşsen bolmadymy kompýuter? Düşsen böyle ýene şu wagtlar däl bu. Ýakyn 1 ýyl, 1,5 ýylyň içinde diýipler. Ýakyn 1 ýyla wap toşdum bolmaz. Sebäbi slишком gymmat. Video karta yok. Вообще video karta yok. Bilmedim siz taraplar nähile. Rossiyadan zakaz etseňem şular ýa huýow tarap bar. Bir zat bolan wagtynda nem garantiya. Bir zat bolan wagtynda Rossiya uratmalymy, onu etmelim garaşmalymy? Şonuň üçin arasynda köp tapa adam ýoklar Rossiya bilen Türküň. Tak. Fly Vlados. Tak. Flyçık. Nikit Boss. Yıktı birini. Vay. Lightlardan birini yıktı. Ve de bitladı. Красавчик. Еще где ДТшки? У нас-то камп право и бахан. Так, бастино снизу. Сверху anti-cheater'lar yukarıda. Orçça yapılansın. Böyle kellen orçça da alem ne? Kılıç turan ötkeden yok. New times. Готовы yere çıkıptır. Malades. Tyran. Göreleni. Mariarty elde dipişkası var. Dipem oldu. Thompson. Tyran. Давайте, пацаны. Tyran. Oy. Veserekte. Timurчик. Antilardan Timurчик. Barvot mu? Tak. Barp yetişer mi? İzinde maymunan var anı. Tak. Kaldırıp yetişer mi? Yenot kırıvdan hem yukarıdan adamlar öyle. Fight. Light'lar ne için basıp bilmedi yukarısın o. S'lerden bir yeri aşağıda bir yıktı. Triple S. Нокнули, добили, да? Да, Афгана добили. Афганчик умер. Владос лежит. Ждут они. Ролекс, Владос. Кракен.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Биви занокнули. Добили? Да, добили. Полевой, полевой, полевой. Флачик, флачик, флачик. Так, трое зарашили, да? Да. Никуда он не сможет уйти. Так, через дорогу тоже не сможет. Так. Альфа Титанс. Пони. У тебя обзорчик есть? Ой, нокнули. Добили. Троем зарашили и все. Хуяк шприк. Был пацан и нет пацана. Так. Вы что делаете здесь, ребята? Охуенно файт здесь тут. В других местах. Так, опа. Miramar'da Invictus'ları toparladılar. Так, Акс. Они файтятся, да? Акс Мадара. Так, сверху. Бен и Инвиктусы. Тэх, где Тэх? Ой. Спать хочется. Ой. Ben takımına bakalım. Ben. Baydığı gibi bitirdiler. Maşallah. Invictus'u. Поддержка. Давайте. Меху. Мехач. Роликс нокнули, да? Снизу. Ой. Владус остался. Только один Владус. Против триплешки. Кракен и полевой. Ой. Очень опасная игра. Красавчик, Кракен. Красавчик. Очень хорошо пикнули. Бам. Молодцы, ребята. Молодцы. Антишки сверху. Фатится. Нокли Тимура. Тимурчик нокнутый. Добили. New Times одного нокнули, добили. Так, сверху экстра квалити. Упрыги попки пришли. Горячо. Так. Ой. Виталий. Нокнули Виталий. Так. Экстра квалити сверху играет. Блейн. Блейн против Тирана. Ой. Почему вы так? Почему? Так, Виталий только один остался. Антифер. Перед ними, так, античитеры. Акс команда, где вы файтите? Где вы файтитесь, братан? Ой, снизу. Нокнули и добили. Закрыли команду. Нет, последний остался. Да, закрыли команду. Закрыли. Акс команду закрыли. 15-е. Так. Бастино, триплешки. ДТСчики. Енот Крив. Так, сверху экстра квалити. Red Bull. Тёх. Команда Light. Так. Кезмередов, хош келдің, братан. Хош келдің, сапа ятырдың. Serdar Bat kellen qo'mi diye. Ахуенно kelle. Ne oldu kardeş, ne oldu? Orus çaydı demin için ettim.
Extra quality. Нокнули, добили? Ой-ой-ой, Бастино. Нет, это не Бастино, это Бен, команда Бенов. Турецкие люди. Одного лайта нокнули. Оттуда нокнули. Молодцы, молодцы, молодцы. Хилься, братан, надо уйти сразу. Ой-ой-ой-ой, раш. Спрейчик, давайте спрейчик. Хороший спрейчик, лайт. Нокнули. Лайт команду закрыли. Бен команда. Так, Invictus Xitay'ın organizasyasında mı ya da adını uğurladılar mı diye. Şalan adından mı Invictus deyip. Invictus deyip bir zat bağda mı ineme şu? Ösümlük mü neme mi? Zatta. Latinski dilde. Birden de diyeyim Invictus. Бастино. ДТС Magica нокнули. Еноты. Енот Крюв. Нокнули нашего. Джонишка, ты куда? Сейчас посмотрим. У тебя 2 икса или 6 икс? Давай, братан. Давай. Краб. Рустика нокает. No. Наших добивает. Надо поднять наших. Ой. Отташка. Игл. Справа открывается. Давай. Алейкум салам итлер кызлар. Алейкум салам. Bizimkiler şu vaqt biraz ağır yağdaydı. Отташка переходит. Красавчик Отташка. Красавчик. Johnny. Sağdan kömeye gel. Kömeye gel. Can bas Rusik. Can bas ve çepine hayır dayım ver. Dayım. Енот Крюв. Хороший у них спрейчик. Теперь ответный удар получишь. Да, конечно, получишь ответный удар. Так. Игл. Справа. Джонишка. Не видно. Так, кто еще? Дракон. Лутается. Краб. Приятного аппетита, люди. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa ettirdiniz yiğitler. Türkmen dost olanlarımıza uluslararası международный turnirlerde поддержка edelim. Like basın. Azab olun, dostlarınızla paylaşın yiğitler. Так. Росик. İzleydi bari Rosik. Go yiğitler, go. Худая şükür sizler ne? Can sağ Росик слишком iyi zayıftı. Барзада edecek oluyor Росик. Так, трипл-эшки. Возле Росика. Нету Росика. Где Росик? Росик сзади. Так. Бен команда. Бен. Файтится, короче. С New Times'ами. Сейчас посмотрим. Ой. Одного нокнули. Так, New Times. Где вы? Так, кто нишон команда? Ой, сверху Red Bull команда. Вот здесь. New Times. Tökler Paradise'da hazır birbirine giriyorlar DTS'ler. Vay. Aşağıda bizimkiler fight'a girdiler. Tak. Fight. Johnny knock.
Johnny поддержка. Аташкаңда. Аташкаң сагында extra quality mol. Yenot crew triple S çepinde tökler. Tak. Ben whisky knock edildi. Knock. Так, Гамлет Виксарикке. Bizim bratan nerede bizim bratan? Rusik'te где bratan? Машина. Зачем машина, братан? Зачем? Вот зачем? Почему ты так долго назад шел? Bir zada etçe kopya bu. İyice gitti, öne gitti. Düşünen olsa çatı yazın bu neymi çek yapıyor o zonanın daşına gidip motor alıp gelip zonanın içine girip bilen vaktinde. Yani o kamandan onuna bak böyle hazır. Ayttim ha. Vardı yanına vardı. Tak. Ben komandası extra quality'den bir yok. New Times'tan bir nikti. Ve ben komandasından Sub-Zero fight'ın arasında kaldı. Tak extra quality. Red Bull komanda ben. Kraken. Где вы, Kraken? Triple S нокнули. Нокнули одного. Енотов. Так. Кракен. Ой. Оу, братан. Краб спрейт. Очередной, да, теперь? Так, bizimkiler çepten elenip girip var ya, молодцы. Got to go. Tak. Bastino komandası fight'a girdiler. Bastino'lar kimler bilen fight'a girdi göreli. Давай. Наверх. Red Bull komanda bilen Bastino'lar birbirine girdiler. Tak. One sec. Başka yere basılıp gitti. Red Bull команда в зоне находится, в зоне, да. Давай, нокай. Так. Canlı sohbet. Tak. Size bir reklamçı koyup vereyim. Like, share and subscribe bro. Так. Еноты. Возле команд Töh Wrench. 1 vs 2 atıyor. Çok iyi bir bomba. Hadi kanka aldın onu. Arkaya öyle gitme kanka. Öyle gitme bayar. Bayar ve baydığı gibi bitirir. Arkadaşını kaldırıyor. Can bas. Heal'se bratan. Pere heal. Так. ДТшки. Наша команда ждут их в зоне. Внутри зоны. Так, Бастино. Нокнули одного из Red Bull'ов. Двое нокнуты из Бастило. Бастино или Бастило? Сейчас посмотрим. Так. Как называется команда? Бастион. Tak. Töktoni. Krabı indiriyor. Töktoni krabı da bitiyor. Purpro. Eagle'ı da alıyor. Maşallah. Флеерганчик, почему флеерганчик? Не надо флеерганчик.
Erkan yapacak kolyandır diye. Tak. Ben düşünmedim yani ne edecek bollarını. Так. R5 бан команда. Бастино. Все-таки не могут друг друга добить или убить, не знаю. Чё за хуйня здесь происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ДТС Мэджика нокнули. Нашего нокнули. Добивает. Нет. Tök purple. Bizimkilerden birini alırsanız canınız yanar. Hem de çok fena. Gördün mü Purple? Bak kanka bak. Bizimkilerle şaka olmaz. Alan dışı kaldın öldün şimdi. Sen bir kill çektin, bizimkiler senin canını yaktı. Ne oldu kanka? İşte böyle. Can yakarsan canın yanmadan ölmezsin kanka. Bak. Arada kaldınız. Ne oldu şimdi? Sessiz sedasız alana girmek vardı şimdi. Rosik. Aldın onu Rosik. Hadi kanks. Range de indi. İşte böyle. Krasavçki. Çok fena arada kaldılar. Oy! Ne bomba. Johnny. Tök dizi bombayla öldürüyor. Dizi Rus'u indirdi. Johnny de diziyi indirdi. Güzel. Maşallah. Bu kanka ne yapmaya çalışıyor? Kanka sen alana geçmeye mi çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Girdin mi alana? Öbür alan da verecek şimdi. Git. Begay bratan, begay. Ben funny. Benler yeri çok güzel. Çok iyi. Так. Все должны играть на бенов. Росик еще раз нокнулся. Бастино. Ой, одного нокает и сам умирает. Так. Возле зоны. Росик, за зоной. Аташка тоже нокается. Чё за хуйня? Бен в хорошем месте. Так. Джонни. Давай, братан. Заходи в зону. Аташка еще раз нокает. Alan baydı. Hadi Johnny 1 vs 4. No Johnny no. Красавчик. Ай! Не постучал и убили его. Почему ты не постучал, братан? Ben takımı. Red Bull takımına karşıya. Karşıya. 2 vs 4. 2 vs 4. Bakalım. %90 ihtimalle ben takım aldı bunlar. Oo. Dediğim anda Baha, Vixar yıkıyor. Sub-Zero, Marcus yıkıyor. Şimdi Baha'ya rush'a geldiler. Alttan sıkacaklar sana. Sub-Zero. Artistlik yapacaktı olmadı. Aferin. İlhan abi. İlhan mı? Ne oldu ya orada? Ay. Az kalsın gidiyordun abi. Bok yoluna gidiyordun. Первое место Ben. Второе место Red Bull. Третье место ДТшки. ДТшки 3 киллов и третье место. Первое место заняли Ben komanda, a у них Ben takımında kaç kill var? Bakalım 16 kill var birinci yer. İkinci yer Red Bull takımı, onlarda kaç kill var? 5 kill var. Üçüncü yer DTS takımı ve onlarda 3 kill var. Töklerde kaç kill var? 4 kill var. Bariram. Visyo. Ben Sub-Zero. Artistliğe çek olmadı mı?
Johnny, не постучался и ему на нахуй. Хуяк шприк. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Johnny tokkuldaman girdin mi Johnny? Kapıyını kakban girdin mi? Ama doğru açık restoran yaptım abi. Doğru kapıyı. Kapıyı yanına edip. Kapıyı içeride kara şiftolar diye mi? Katıga oynadın diye malatsı. Zonada yıkıldın mı taşkı şu anda? Yukarı gitti mi? Taşkan yıktılar. Ben zonadan yıkıldım. Sen zonu bastion komanda aşaktan gelmedi mi sana? Sen atıp duran yoktu mu ya? Oyun blosturdu da açıkta adam vurup at başladım bile çıktın çıkıp atı koydu. Zonanın taşından geldi o. Enen şunu hiç kim atmadı o. Sonra da şunu böyle okuyor ama atmadı. Bizleri tekel kıymıldasa atıp dururdu. John ne güldüm o meren kater et. Benler aldı. Не постучал и убили его. Fener aldı mı? Aldı. O benler kovucu kil alıp dura altı. Hı hı. 16. Tak hazır girecek itleri. Biraz karışın girecek, korkacak. Sen İza gidip devam ettin Rusik. Ben aslında niyetim başka sağ taraftan girmekti zona. Erkaysı motorda, her kaysın birini alıp zona da şu taya gitti de başladı. Rocket şu taya gitti de. Ha. Niyetim sağdan motorda girmekti. Johnny'de de bir motor vardı, mende de men bunları alıp sağdan girecektim aylanıp. Ay son bastılar. Benim gittim sen. Hiç kim dinlemeden. Çok duydum yanıma oynak korktum. Ya da o isterik bak şu düğün var ha ertiyle çıla oyun oynadım ondan bizzat şöyle gittim. Moğol'uma dalgayıp Moğol'uma yağda tıpırası kellen. Hardın mı? Biz oyun oynasın ben ana. Hazır olmasa bir olsa oynasa oluyor. Yok ayağına çık. Düğünün Türk'le öyle oynadık yani Türk'le praktisinde. Yattın yok da seni. Berdi götün turuz oynatırlar ha uğraşırlar. Nona bak ibn azadı mali. Düğünün toplamakta katı kopalı mali. Çıktı sonra. Çıktı. 10. mesaj düştük. Yaran geldi adam. Gökhan abi spiker düzgün anlatmacı adam hasta etme deyiptir. Her sen efirdesin lan. Ha, efirde. Tamam. Ne var ya? Aleykümselam. Spiker düzgün anlatmacı adam hasta etme diye. Ben Sub-Zero şey yapmaya çalıştıydım ha. Sonunu gördün mü? Yıkılan vaktini. O Godzilla'nın sesini ulan yere. Aa. Yıkılıyor şu tayda. Tak. Ne dedin şunda? Ha? Ne dedin? Artistlik etti dedim. Aa. Artistlik edecek Aynen, oldu. tamam, Tas söylenti dedim. Yaşataydı. Bir de sizden birini yıkıp da bitlediler. Hakim şu Rusya'yı yıkıp da bitlediler, по-моему. Şu anda devam ettim ha. Rusya'da biletler.
Tabletler. Bu zona yıkıldı. Magic. Magic yıkıldı mı? Miramar'dan o prasa çıktı. Bir yerin granası yaptı. Alihan ne yaptı orada? Ne göstermek istedi? Godzilla emoji kullandı. Tak chat geldim chat. Geldim. Alihan çık diptirler. Tak. Komiserik özüngde yok mu? Go yitler Huda şükür. Men paka oynamak. Olan şerefsizdi. Tony'den geldim diye. Hoş geldiniz. Efecan ne oldu Efecan? Tak senin tipini seveyim. Skinini ne edip aldın aydı. Hay skini. Tak ne oldu lan? Tak oğlum küfür etmeyin, onu Alihan yaptı, siz yapmış gibi övünmeyin de. Aynen öyle baylar bayanlar. Niye küfür ediyorsunuz beyler, niye küfür ediyorsunuz ki? Küfür etmeyin. Şimdi küfür edersin ana bacı, ben de girerim sana. Tak. Hoş geldin. Gökhan abi. Ekran açtım. Ekranı açtım. Tarafsızım beyler, ben zaten tarafsızım. Rusik adam yok. Girmesen bulunu. Böyle Как не хватает, сейчас же Саид должен заходить на четвертую карту. Где Саид, блядь? Я не знаю, но он сказал, позовите, когда будет четвертая карта. Я могу зайти бесспорно. Чем мне заходить? Tak. Bizimkiler Cemile not yiğitler. Bizimkiler Cemile noti. Yiğitler bari siz girip bilmeyiniz. Girmek isteseniz Ataşka vardır. Ataşka şo bilen öňünden hawlaşmaly. Tak 9. Вот, смотри, Саид зашел. Что Саид, делать? ты играть будешь? А чё ты выходишь тогда? Sen dayıcış. Да, захожу. Bol olmaz mı ataşkın? Ya oynasana sen koyunu alli. Bu mazine mi oynayacak geldi? Pink var mı? Давай сирик я думаю. Da çöl tavsırık geldi. Играть, если хочешь. Ataşka. Ha. Sen Gökhan abiye düşündür. Ayda men otayda oynadı aytdım o. Ayda Oh yeah. Yok. Чё? Нет, не буду я. Kaygısız gaday 16 yarım lira donat uğrattı. Спасибо bratan. Газуйте пацаны. Tak. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Beyler bayanlar, biz orada töklere yaptım yorumu. Ben orada zaten şaka yaparak söyledim. Anladınız? Buraya gelip böyle artistlik taslamayın. Zaten onlarla aramız çok iyi bizim. Şaka yapıyoruz. Şaka. O ben Sub-Zero'ya da şaka yapıyorum. Size ne oluyor amına koyayım ya? Hemen sinirleniyorsunuz. Zaten aralarında şaka. Anlamayanlar araya girmesin beyler. Yanlış anlamayın. Biz şakalaşıyoruz. Chat'takiler ters düşünüptürler. Ruslardan fazla Türkçe konuşan var. Vay be.
Tamam benim kardeşim, bizim sevginiz sizlerle olsun diye. Zaten burada Discord'da konuşuyoruz biz. Tek dur, buraya bir Türkmen bayrağı da ben asayım. Tamam сыграли. Top 4 Ha, top 3. Top 3 3 kill off. Jinx kim hem emülatörleydi. Çöz yani dost Türkçenem diye şuloba girip bolmayam ya, yok şunu ait başka zatlarım okuyan diye. Girip olya mı? Emulator bolsa. Emülatör bolsa Türkmenler normal oynayan komandanız bolsa 16-18. komanda bolsa sırası ölüp gitmeyecek komandanız bolsa, normal pinginiz bolsa Ataşka bilen habarlaşın. Ataşka hazır chat'ta hazır. Men Ataşka dip nomerini yaz Ataşka. 100 ruble uğratmalıdır yani habarlaşmak için öňünden. Serdara uğratman onu. Yok, bana uğratman Ataşka hazır näme Rusyada näme uğradyly? Nomer ama. Sberbank o. Sberbank'ın nomerini goýýarlar hazır. Ne oldu değil mi kartanın önlerine? Biraz ayıp oldu. Bir daha öyle konuşmazsanız seviniriz. Yiğit kardeşim, bak bizim aramızda şaka var kanka. Töklerle olsun, benlerle olsun, ben orada zaten şaka yapıyorum, şaka. Burada siz oyunun adrenaline kapılıp da yanlış anlamayın. Zaten bizimkilerden oradan birini Magic miydi? Magic'i baydılar, bitirdiler. Bizimkiler de onlardan birini baydılar, bitirdiler. Bu kadar basit. Ciddiye almayın ha beyler. Aleykümselam. Aleykümselam. Biz bot mu diye. Yok Ataşka, DTS'ların klanı. DTS'ların klanına girin karoçi zaten Discord'da. Şotayda chat yazıp bilersinizler. Biz normal 4 tane adamınız bolsa ene şular yanıp hemmesinde tag zady bir bolmalıdır. DTS, Light, Old, S, Invictus tapady şu başta bir zadyňyz deň bolmaly. Emulator emmäňiz 4 kişi minimum. Öne gatnaşmasaňyzlar, bir gezek gatnaşmasaňyzlar indi kezek pizdes. Ondan soň gatnaşmasaňyzlar wapşe bany bolýaňyz. Şonuň üçin Да, каратель, да. Я 3 ПС вкикаю. Ну смотри, сколько у нас осталось? Уже 4. Они это просят, чтобы подождали. Hüseyin Aslan teşekkür ederim abone olduğu için. Сейчас стой. Что они напишут? Сейчас я им напишу. Да. Näçede başladı? Tak. Mustafa Önder abone olduğu için teşekkürler reis. Mr. Şizofren. Beyler bakın, size sevgimden bu maçı Türkçe sunacağım. Чё, Ташка, кикаю? Ташка. Сейчас он пишет, 1 минуту. Ага. Tony reis. Tony. Geleyim selam vereyim size. Geleyim. Yiğitler login parol verilmiyor. Login parol verilmeyer. Да ладно, запускай, пусть так двое играют. Не, Ташка. Нам это сказали же, то, что не будет больше такого. То, Что что тогда? было. Кикай тогда. Ты не кикнул, что ли, их? Кикнул. Всё, тогда.
Tak, the test Johnny. Sevda yürü, Noyken. Çıktım. Aşağı kızın ayda bırak. Nedir özüm geçeyim. Tak. Ay, fotoğrafımı yapın. Hoş geldiniz. Tak, başladı fight. Где будет fight? Посмотрим сейчас. Так, beyler bayanlar. Rahat Tekebayev, hoş geldin, sapa yatırdın. Спасибо за подписчику. Tak. Yargıç Tony yazdım, çıkmıyor ki kanka. Yargıç Tony. Tak. Beyler hoş geldiniz. Siz araba mı aradınız? Araba falan. Takım mı ona emin değilim ama. Şimdi araba var mı acaba? İyi bir çakıl. Ya buldum. Şu evleri alacaksın da ben şu hangarları alacağım. Benim var. Altta adamlar var. Altta adamlar var. Araba var mı? Tamam eve al. Aldılar. Tak, geldim. İşte seri arabayı al sen. Ver silah ver. Зайти. Так, Hökman hemmesi emülatör bulun. Hökman hemmesi emülatör olmalı. Hökman. Aleykümselam. Şimdi sizin chat'e geleceğim kanka. Sizin chat'e geldim şu an. Heh. Abone de oldum. Ben hemen alın. Alamadık. Ben araba aldım. Okay, got it. Okay, abone oldum. Tak, iyi yayınlar. Gökhan abi. Yanlış anlaşıldı. Mehmet Ayaz, hoş geldin Mehmet. Frek bayıldı. Bakalım. Burada baydım. Büyük ihtimal kulübenin orada. Tak. Invictus. Zaten silah vardı adamın. Baydım diyorum. Range. Rush'a giriyor. Teşekkürler reis, teşekkürler. Araba geldi. Renç arkana araba geldi. Range'e baskına geldiler. Range. Invictus. Kardeşim benim, biz de sizleri seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz kanka. Yanlış anlaşılmadıysa Seren.
Purple silah yok Purple'da. Zaten bu aşağıya gelmiş ya. Zaten aşağıya gelmiş. Arka tarafta da fight var. Mehiç. Oy, Gökhan abi arkadan alıyor. Destek. Bitirdi galiba ya. Kim bitti? Frag bitirdiler. Frag. 2 vs 4 olur mu? Bakalım. Tak, extra quality. Purple'da iniyor. Purple'da da bayıyorlar. Purple. Range. Mehiç var. Mehiç. Range'e geliyor. Kal cover. No. Bitiriyorlar. Bir takım daha geldi. Oy. Arabayla gelme. R5. Red Bull takımı. Oy, birini baydı bitirdi. Can basıyorlar. Bura görünüyor. Geldiler üstüne geldiler. Gökhan abi geçmiş olsun Gökhan abi. Abi beni orada görmedin ki sen. Canım abi. Invictus. Mehiç. Alttan geldi. Abi 2 tane nak almışım zaten. Yakın silahımız Scar vardı bende. Ve M16 ile ben... Vay. Girsene oraya bitireceksin zaten. Red Bull. Ey gidek. Elinize sağlık. O zaman ben kaldım. Saat kaçta yaparız? Sen kaçta yayın açacaksın? Bilmiyorum abi, sen bir kapat da ben şu range'le bir konuşayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki yayında muhtemelen 11'de falan yaparız. Bakalım başka yerde var mı? İşte 12 o civarlar. DTS'ler yukarıda. Benler nerede ben? Ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Haydi bay bay. Görüşürüz Gökhan abi. Tak. Ses neçayda Glavning sesi var ha. Ses var. Ses var. Red Bull. Ey, X komandası berde короче. Evet, bakalım. Benler nerede? Ben takım var mı, öldü mü? Oy, benler tökler ölmüş ya. Hay aksi. Tak. Burada extra quality var. Head right extra quality'den ve orada Yenot takımı. Yenot crew. Pochinki almışlar. Biraz olmadı galiba bugün. Tony uçurdu F1'i. Gördüm. Bahtiyar'ı gördüm. F1 uçuranını gördüm. Invictus, Red Bull. Tak, Old. Tak, Bastion. Herkes ayrı oynuyor. Çünkü herkes placement oynayacak. Çünkü puanları yok arkadaşların. Çoğusunun puanları yok. Rush falan yapmaları gerekmiyor şu an. Sadece puan almak için placement oynayacaklar. Yer için oynayacaklar yani. Tak, Red Bull. Oy, kimi baydılar? Vitalia baydığı gibi bitirdi birini. Kimi baydın? Jinotlardan birini mi baydın? Jinotlardan birini Drakon'u baydı ve bitirdi. Extra Quality'den biri bayıldı. Üçe 3 şu an. 3'e 3. Bizim DTS'ler yukarıdan geliyorlar. Tak, burada
X takımıyla kimler var burada? Invictus. Bastılar birbirini. Fight. Invictus. Baydığı gibi bitiriyor. Yardıma gel kanka. Yardıma. Mehiç. Aşağıda yatıyor. Tak. Invictus. Desteklediğiniz takımlar varsa koyun artıları. Yazın takım isimlerinizi. Bakalım kimler hangi takımlar destekliyorlar. Tak. Tak. Geldim beyler. Extra Quality ve Yenot takımı burada aşağıda. Oy, yukarı bastılar galiba. Yenotlar bastı. Yukarı tek olduklarını anladığı an bastılar. Kamin iniyor. Taşı bayıyorlar. Extra Quality geliyor. Destek geliyor. Destek. Hadi basın şimdi. Hadi bas şimdi. Vita'yla bir bomba gönder. Gönderdin reis. Oy. Pişmemiş bomba. Pişir onu. Çok güzel canını alıyor. Çok güzel can yakıyor. Arkaya dolaşıyor. Arkaya. Çok iyi. Sık ona kanka, sık. Aldın onu. Çok iyi. Acele etme. Baydığı gibi bitiriyor. Yenot takımı. Sanırsam burada Yenot takımı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bitiyor mu? Bitiyor. Bitirdiler. DTS takımı Bastion takımını üstündeler. Üzerinden geliyorlar. Gördüler galiba. Fight'e girecekler mi? Onu bilmiyoruz. Taşka. Tak. Bas Ataşka, bas. Krasavçık. Aldın. Invictus akslardan birini yıktı. Takımları ta yoklayı doğru. Аташка, давай, братан. У тебя что, мало пуль, что ли? Так. Gördü bunlar da galiba. Gördü. Не фартануло, пацану. Не твою, братан. Давай. Yine mi vuracak? Aldın. Ömrekten. Alana oynamaları lazım. Tak. Extra quality. Önünü kes. Shadow. Aşağıya git, aşağıya. Köprüyü tutsanıza beyler. Köprüyü tutun. Köprü pusu yapın ya. Antifer. Alpha Titans. Bir bok yokmuş dropta. MK var. Vay. Shadow. Alanın ortasına doğru oynuyorlar. Burada Oltlar var. Yukarıda X Invictus. İki takım hala mı? İki takım var mı orada? Oy. Hala ölüşmemişler lan. X takımı orada. Invictus 2 kişi. Vernak. Ay. Desteğe gel. Bitiriyor. Invictus. Olmadı. Bugün onların günü değil. DTS'lar üstünlük. Spasiba patsani. Oldlar geçti gitti. Tak. DTS'den yanında iki komanda var. Bakalım kim bunlar. Extra quality. Vitali. Direkt altına geldi. Cızık. Ve üstte de adam var.
Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nak almalı, nak olmamaları lazım bizim takımın. Tepeden de sağ üst köşeden de oy 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 Rusik. Чё за хуйня, братан? Rush. Аташка, Джонишка. Aldım Джонишка. Аташка, давай, братан. Опа, красава. Красава. Нок добит. Oy 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 Ataşka. Ataşka bekle kanka, bekle can bas, çok iyi. Shadow biraz destek ver, arkan Shadow. Hadi kanka. 6 var 6. Foska. Oldlardan biri geldi buraya. Hani? Oy. Aldın onu. Aldın onu. Extra quality. Vitali. Ataşka bayıldı oldlardan. Ataşka'ya sıkanlar var. 3 kişi 2 kişi oldlardan sıkıyorlar bizimkilere. Ataşka'yı kaldırabilecek var mı? Geç eve kanka. Geç eve. Çok iyi. Tak arka oynadı. Vitali. Bomba yok mu? Bomba. Hayırşıka nету Shadow. Hayırşıka. Abi o da ne zaman biter? Bu maç bittiği zaman biter. Aleykümselam. Hoş geldiniz beyler bayanlar. Abone oldunuz, like attınız, paylaştınız. Çok teşekkürler. Şimdi elinize çayınızı alın, suyunuzu alın. Afiyet olsun. İyi seyirler. Shadow сзади, братан. Bastion. Arda o da birazdan biter. Tak. Где другие файты? Bastion команда. Один нокнутый. Сейчас посмотрим. Античитеры. Двоих нокнули. Давайте зарашайте, братаны. Basın oraya, basın beyler, basın. Neyi bekliyorsunuz? Araba yok mu? Bu ne ya? Arkasından koşuyor. Maymuna bak ya. Arabanız da var, bassanıza beyler ya. İki nak vermişsiniz. Basmaları lazımdı. Baydıkları gibi basmaları lazımdı. Bizim DTS takımı iki takımın arasında kaldı. Birazdan 3 takım olacak. X'ler de geliyor. Alttan sıkanlar da var. Oy, Alfa Titans şeylere sıkıyorlar. Bastion mu? Bastian mı? Bakalım hangi takımdı bunlar? Bastino. Alan dışılar. Alan dışı. Fight var mı başka yerde? Başka yerde fight varsa göstereyim. Light'lar çok güzel bir yere kafa attılar. Tak. Red Bull takımı. Çok güzel yere gidiyorlar. Şurası iyi olabilir ya da şurası. Görüyorsunuz mu? Gösteriyor mu? Yok, göstermiyor ki. Yukarıda. Bak shooting range'in altı var. Ha, şurası ya da şurası. 2F. Çok güzel olabilir. Ama alabilirlerse. Light'lar gidiyorlar. DTS'ler. Bakalım. Takım killleri 1 diyor ya. Takım leşleri 1 diyor. Oy. Strah. Extra quality'den Strah'ı bayıyorlar. Kill çekecekler mi? Çekemezler mi? Vitali altta bekliyor. Bakalım. Oy. Oy. Axe takımı arabasız kalıyor galiba. Bir arabayı patlatıyorlar. 2 arabalar var altta. Bizimkiler oynamaları lazım. Üstteki almaları lazım. Tepedeki indirin beyler. Çok güzel oynuyorlar ha. Bu
Turnuvadaki insanlar çok güzel oynuyor hepsi. Yukarıdaki mesela bak kendine güveniyor, yukarıda kalıyor. Ve onu da öldürüyorlar şimdi. Bütün kendine güvenenler böyle ölüyorlar. Bir bir. Attashka. Attashka, давай, братан. Давай, 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 давай. Zonu. Oy 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 oy. Alana gidiyorlar. Rusik gitti. Herkes gitti alana. Herkes alana, herkes alana. Tak. Minus. Ты чё делаешь, братан? AFK mı kaldı bu? Oy. İnternete çıktı ya. Tak 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 tak. Oldlar yukarıdaki ev aldılar. Light'lar alttaki dediğim ev aldılar. DTS'ler sulu evlere gidiyorlar. Su şehrine. Tak. Alpha Titans. Ruins'te bunlar. Anti-cheater'ler. George Pool evlerinde. Oy, kim baydı onu? Bitirdiler. Orada bir fight var orada la. Nereye bastınız siz? Tek miydi ki bu? Hemen öldü. Siz nereye sıkıyorsunuz reis? Oradan burayı darlıyor. Maşallah maşallah. Sık kanka sık. Mermi 2,5 lira sık. DTS'ler görkezotun. DTS'ler gatken görkezdim. DTS'ler gatken görkezdim. Son eylek komandalar enkı pınkı demesinler, düşündünüz mü? Biraz zatlaram görkezeyin. Bu boşlaram görkezeyin diyeyim. Eylek komandalar görkezeyin. Bu fightlar bolup duyun. DTS'ler motion fightlar giriyor o. Motion fightları komandaların arasında gali kill çekip bilen yoklar yani. Kill çekip olan yok. Bir yok oradan qaraptı, bir aşağıda bukuluptu. Malatsı. Tak tak, hazır ne yapacak bolyorlar? Boşluktan oynayacak mı? Tak 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 tak. Yapıldı mı zona? Zona yapılıp var ya. Zona yapılıp var ya ve 7 komanda vardı. 7 komanda. Nerede 7 komanda? Oy, bizimkilere verdi. Al şu cayıcı oyunu. Aldın onu. Çok iyi, çok iyi. Zaten sana araba veren de kabahat. Ne yapıyorsun arabaya? Yukarıda oldlar var. Tak, burada 2 takım mı? 1 takım mı? 1 takım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oy! Al Ataşka al. Al. Oy! Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 3. takım yukarıda oldlardan birini indirdiler. Bunlar bir daha buradan çıkmaz bunlar. Tak, hadi lan. Hadi lan. Ganiyev. İlk maçlarda bunlar yoktu. Sonradan eklendi. İşleri vardı galiba. Light takım altta. Tak, anti-cheater. Soldan geliyorlar. Var mı beyler? Bastino'lar en üstte. Oy, alana girmeleri lazım ve bu dropta ne var? Bu dropta ne olduğunu tahmin edene UC vereceğim. Ne var beyler? Ne var? Bakalım. AVM var. Hadi Shadow. Ну-ка, братан, Attashka. Shadow, Rusik. Ой. Light. Команда лайтов. Нокает одного. Из Axe. Güzel vuruş, güzel. Güzel. Tak. Yukarıda fight gidiyor. Alpha Titans anti-cheater'lere karşı ve old'ların arasında kaldı. İki takım arasında kalan anti-cheater takımı ne yapar acaba? Çok güzel bir bomba geldi. Gitti mi bunlar? Yo, bomba değilmiş. Sis. Old takımı eve geçmişler. Geri eve geçmişler. Eve oynamışlar. Bastino.
Bastino, Bastino, Bastino. Bastion mu? Aldın onu. Aldın onu. Tarakan. Cover'a geçiyor. Antiler 3 takım arasında kalıyor. Böylelikle. Old'lar bir yandan, Banlar bir yandan, Bastinolar ve altta da Alfa Titanlar var. Oy 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 oy. Al. Biri bayıyor, öbürü bitiriyor. Bastion takımı bayıyor, alttan Alfa Titanlar alıyor. Çok iyi değil mi? Aldın abi. Aldın abi. Çek onu. Çek onu. Biraz sol at. Biraz sol at bombayı. Oy, altta oynadı. Tepe üstte oynadı. Oltlar, oltlar, oltlar. Çekti bir kili. Öbür taraf görmüyor mu? Bu da naklanacak şimdi. Antifer. Antifer, antifer oynayamaz şimdi. Antifer oynayamaz çünkü çıktığı anda oltlar alacak onu. Bak oraya. 4 takım burada fight. Bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler çok iyi. Yeri çok güzel. Light'lar aşağı. X takımına doğru oynuyorlar. Sudan mı geçiyor bu? Yüzerek mi geliyor? Nereye daha çok var lan. 30 saniyede geçemezsiniz ki oraya kanka. Anti takımı arada kaldığı gibi ölmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere. Light takımından birini yıkıyorlar. Baydılar. Bu takım bitti mi? Siz niye araçla geçmiyorsunuz? Dediğim an aracı patlatmışlar ki. Araç patlıyor kardeş. Öldünüz. X takımı Suyeta. Ты куда, братан? Tak. Oltlar giriyor. Bastion takımı girdi. Bizimkileri görelim. Bizim takım. Oy 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 oy. Bastılar bunları. Shadow'a baskın geldi. Rosik. Neredesin Rosik? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arabayı patlattılar ama hiçbir hasar almadı. Çok iyi. Çünkü onlar kulübedeler. Kulübeye kafa atmışlar. Soldan geldin, bomba attın, gittin kanka. Tepede anti titans var. Alfa titans. Anti cheater'ler yukarıdan geçiyor. Alana girdiler. Oldlardan biri kaldı. Bastion. İkisi de kulübeye kafa atmışlar. Alttakileri görmek istiyorum. Suyeta alana bayılıyor. Suyeta alana bayılıyor. Ortalardan biri kaldı. Ne yapıyor kardeş? Tekerleri patlatıyor. Oy, geçmiş lan bunlar. Çok iyi. Çok iyi. Light'lar da alan dışında kalıyor. Bir alandan bayılıyor. Ucundakiler unutmasa. Shadow'a basarlarsa bam bam. Antifer. Sizin fikriniz sizce hangi takım alır? Sizce hangi takım alır? Yazın. Light'lar geldi buraya. Bizim takım da alana girmesi lazım ha. DTS'ler de alana girmesi lazım. Cüzzük. Yukarı doğru uçalım. Alanda. Old Tarakan. En sonuncusu. Old'ların en sonuncusu. Ve kim baydı bunu? Kim baydı lan bunu? Tak. Bizimkiler çıkması lazım.
Şu bastionlar bizimkiler darlamasa. Darlayacak. Darlayacak Shadow. Shadow. Oy. Alandalar. Rusi ay keskin nişancıyla bayıyor. Bitirdi mi Rusi? Bitirdi. Bitirdi. Çok güzel bomba. Ay bizimkiler yandı. Shadow öldü galiba. Yukarıdan bir KNT gelirse KNT baydı. Baydı. Antifer uzaktan oynuyor. Johnny kaldı. Johnny. DTS'lerden Johnny ve Shadow. Johnny kaldırabilir mi acaba? Johnny kaldıramadı. Antifer Shadow'u da aldı. Güzel. Antifer çok uzak. Oy, herkes antifer alıyor. Hadi Johnny yaparsın Johnny. Güzel oynuyor. İyi oynuyor. Yani iyi oynuyor demek lazım yani. Maşallah. Ну-ка, кто кого? Oy. Johnny ikisinden mi aldı? Johnny 1 vs 2. Değil конечно, 1 vs 1. Ну-ка, посмотрим, кто кого. Antifer ile DTS Johnny. Uzak ara piklemeli değil. Tak. 23 metre zona. Johnny neçe? 10 metre zona. Drop avuk ba dropta. Antifer. Sonra piklemezler. Nuka. İyi olan kazansın beyler. İyi olan kazansın. Şimdi bir şaka yapacağım. Az önceki gibi anlamazsınız. O yüzden amına koyayım hiçbir şey demeyeceğim. Hemen alınıyorsunuz. Hemen sinirleniyorsunuz. Küfür ediyorsunuz amına koyayım. O yüzden şaka yapmayacağım. Aleykümselam. Go senin elini. Vay. DTS çık. Ну-ка посмотрим. Так, zona koşmalı. Antifer zonada can basıp dur. Vay. Çok ince ve çok hızlı bir şekilde güzel bir spreydi. Tebrikler. İki takımı da tebrikler. Birinci olan takım Antifer. O takımı birinci yaptı. Yani anti-cheater takımı birinci oldu. Bunların kili 8. İkinci olan takım bizim takım DTS takımı. DTS Johnny, Shadow, Atashka, Rusik. Bunların kili 6. Üçüncü olan takım hep isimlerini unutuyorum lan bunun. Bastion. Bunların killeri 3 4. Şimdi buradan da bakalım killer kaç. Killer. Görün. Böyle beyler bayanlar. Tak. Birinci olana nem beril ya. Birinci olana UC padarkız atlar bar. Yönü özleri berip havarlaşıp zayedip özleri beryandır. Siz kim dostlar? Katlaşmak isteyen bolsanız, siz de katılmak istiyorsanız DTS klanına yani Discord adresine girebilirsiniz. Orada Atashka diye bir yetkili var. Ona sorarsanız her şeyi anlatır. Okay?
Abone olduğunuz için dön intermission'a bir geçelim de. Abone olduğunuz için, like attığınız için, paylaştığınız için çok teşekkürler. Bugünkü yayınımız da burada bitiyor. Спасибо за подписочку, ребята, что лайканули, подписались и поделились своими друзьями. На сегодняшний день наш стрим заканчивается. Увидимся. Bye-bye. And in this day, our stream is ending with this match, okay? After this match, like, share and subscribe. Love you all, guys. Bye-bye. Dostlar, like basanız için, ağza olduğunuz için, dostlarınız bilen paylaştığınız için hemmenize köp sağ olsun. İndiki efirlerde görüşençek özünüzü gösterdim. Ciao. Bye bye. Ertir akşam saat Türkmenistan saatinde akşam 11'de bizim öz prakimiz vardır. Love you. Bye bye. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air.